Maya po abak po kaya kayungan at syutana king kalabing-anam ab Domingo ning karaniwan na panawon. Pakyabetala king banalamisa ring kapasalamatan daring makatuki Lilia D. Zamora and family, Aurora Salisi Gulik, Elsie Salisi De Silva, Lily Dayrit and family, Lito and Lori Zapanta and family, Yoli Pineda, Rayonico Salvador and family, Anika Carmen Salvador, Noemi Napatal and family. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Camille Lapera, Julien Umbao, Domingo Ponce, 50th birthday. Para king personal na kayadwanan daring makatuki, Wilma de la Peña and family, Rose Kapati, Amor and Carmelita Bautista, Arsenia Palo and Malyari, Norberto Luzong, Jimmy and Inday Santo Domingo, Eleanor Ventura, Patrick and Sara Gokwinko, Herminio Lenet Nukum and family, Leticia Wu and family, Maria Maida G. Luta, Venner and Melinda Agustin, Roel Tolentino, Annalisa Low, Joy Espino and family, Rosana Reyes. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Dr. Andrea Alarilla de Guzman, Ricardo L. Cruz, Johanna Pia Maricris B. Cortez, Gloria Panlilio, Rosario de la Cruz, Kevin Pagsanhan, Jocelyn Araza, Bonifacia Sarmiento, Robel Ann Belda, Carmelita Olalia, Juanito Palyasigi, Anthony Harold Chico Gozun, Percival Manalastas, Eller Vitug, Jesus Candelaria, Gigi and Eric Blanco, Jocelyn David, Jennifer Manarang Canlas, Brian Salisi Silva, Rolando Pagsolingan, Francis Lapid, Reynaldo Manalansan, Teofilo Ferrer Sr., Andre and Heidi Tuano, Anthony Chase Coco Gozun, Amador Gomez, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak masakit. Para king alanganggang kapainawan, ding kapatatamong meyango na biye, Macaria Tonggol, Angelita Laksina, Rolando Deirit, Filehia Angel at Felipe Orais, Orlando Santos, Isabel Pachag, Aurora Buwan, Magno and Francisca Hipolito, Jimmy Rebancos, Eileen de la Cuesta, Eduardo Santos, Erlinda Kulala, Democrito Aison, Marcelo Tonggol, Edna Licup de la Cruz, Francisco Deirit, Norma Pacheco Santos, Noel Rivera, Albino and Florencia David, Noel Nong de Vera, Alex Resurrection, Alejandro at Milagros Resurrection, Alvin Pineda, Hazel Ann Munoz, Kyla Country, Martin Angeles, Ricardo at Lucia Pasyon, at ding sablang kaladwo king purgatorio.
Talakad tamo pungeni at makyabing ikanta, ing dalit a pamuklat. Kilig yung nangigpang paninganak, panimbalal Espiritu, Amen. yung Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, ang timurin. maya payabak po. Maya payabak po amo. Itangan na usana kataning Diyos, manimuna, king kasuywan, potang atingang masabal ka rin ang luwan tao, potang panamdaman mo yung pamangailangan da rin ang luwan tao, potang bisa ka sumaw, itayong meto katanda, tunepin, meto kang leader, meto kang manimuna. Isipan tamo, ay ako man pwede leader, pampolitika mo yan. Ay ako pwede leader kasi na ako man pegaralan yan. Potang atitang kapag nasan, sumuyo ka rin aliwa, magmasabal ta ka rin pa rin tao. Ita, in kayo usaning Diyos, kaya katamo. Manimuna tamo nung kailangan, at iti, in kayo usaning kaya Santa Misa. Ituruyo rin anak yu, magmasabal ka rin aliwa, lugod, lugpos kaya sarili ta. At karing panahon migkasalat tamo o migkulang tamo kayong pamagyuyo karing aliwang yang agyu tamo mangyatang kapatawaran king Diyos at igayang pakalulu pasik na nga nakatasana. Ngatangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapo ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. King Diyos, ang may payang totoo, pakluluan nakatamot king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Isipan tala puring kaya katang intensyon, di kaya katamong panalangin, king kaya katamong misa. Oy paming mayupaya, ipaintulot mong ingkalam ning biye mo, manatiling lalabong ka ring puso mi, mamango kay kami iba't king kamatayan, painturo king kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Papanatilyan mo kaya sanang mabibiye kang Kristo Jesus, parating manaya kambening pamanalangin at tapat at turo hanggang eni king pangbulalang ning kaya kami ingkayang ligaya. Itinganaduan mi kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Kaluluno ring pastul a paborendong masira at mikalat ding kawan ning kakong pastulan. Itiya ing sasabyaning Ginu, ing Diyos na ning Israel, tungkol karing pamuntok asukat mo sanang miningat, karing taong pinili ko. Eyula iningat ding taong kanakong pinili, simbulat yula at penabi, at eyo iningat. Inyangeni parusanda kayo, ulining depat yung dewakan. Tipunan ko laring mitagan karing taong kanakong pinili, manibat karing bansa, nung nukula simbulat, at ibalik ko lang pasibayo king karelang bansang timbuan. Mika anak lang dakal at dagul ing kabilangan da. Tuldukong pamuntok amanibala karela. Enala pasibayong mga takutan ding taong kanakong pinili o mangalgalman at alanang mawaglit. Ingginu ya ing magsalita. Ngana ning Ginu, datang murin ing aldo nung kapilan mamili kong metong aari, a iba't karing palipi ng David, at maging Antiakeya. Manibalayang mitmong kabyasnan, itang aring ita, at daptana ing matulid, at ing hustisya king kabulugan akayarian. Potang yana ing ari, mipanatag labili ding memalen ning kabilugan ahuda at mibiebela ring memalen ning Israel king kapayapan. Mayaw siyang ingginu ya ing pangatupad ning kakatamong matulid. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo, ing ginuya ing pastul ko, nano pang kailangan ko. Ing Ginu yang pastul ko, nano pa yung kailangan ko. Ing ginuyang ing pastul ko, nano pang kailangan ko. King dikot amalabong, karina ko papagpainawan. At king makapasno danom, karina ko daralan. Pagkaluba na kong bayong sikanan. Ing Ginu yang pastul ko, nano pa yung kailangan ko. Tatayrana ko king dalan ning katuliran, agpang king keyang penga ko. Agyang karing libis a mapanganib karin ko dumalan, alang marok kakong pitakutan. Uling ika ing kakong katambayan, ing pamarugmot tukod, ing kanako babyesi kananlub. Ing Ginu yang pastul ko, nano pa yung kailangan ko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakitda, ring kasalang ko. Buntok ko, king laro, kayayang lalanyan. Tula ko, makanyan-kanyan. Ing Ginu yang pastul ko, nano pa yung kailangan ko.
Pawang ing kayapan at lugod ilang mamantabe kanako kabang mabibiyeko. At king balening ginu, manuknangan ko, king kapilan paman. Ing Ginu, ya ing pastul ko, nano pa ing kailangan ko. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. Ulining pangayagom yu kang Kristo Jesus, ikayong makarayo kanitang milabas a panahon. Milapit kayo king Diyos, ulinaning kamatayan ng Kristo. I-Kristo mismo, pikakasundwa na katamo. Ikaming Hudyo at ikayong pagano, pisan metong nakatamo. King kapamilatan ning kayang katawan, leko na ing pamipagkamwa, abala mo pader, amamilatan kaya katamo. Leko ne upaya ing batas daring Hudyo, kambera ding dakal ng kautusan at tuntunan, ban pisan metong anala, king metong abayong bansang, makayagom kaya, ding aduang lahi, ban miral ing kapayapan. King kapamilatan na ning kayang kamatayan king krus, leko na ing pamipagkamwara ding aduang lahi, at binalik na lang pareho king Diyos, at gewa na lang metong mong katawan. Inya dinatangya i-Kristo at penaral na karing sablang tao, ing mayap a balita ning kapayapan. Kaya kayong pagano amarayo king Diyos, at karing Hudyo amalapit kaya. Uli ng Kristo, pareho tamong may kalapit king igpa, king kapamilatan na ning Espiritu. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Ding kanakong tupa, makiramdam la, king siwala ko, nga na ning Ginu. Aki kilala ko la, at tutukila kanako. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginu. Migbalik la kang Jesus ding apostol, at belita rakeya ring sablang depatan ng Pontiru. Tutulang dakal din taong daratang at mamako agpang atera kuang makapangan di Jesus sampo ding kayang apostol. Inya sinabi na karela, tara, punta tamo king metong at tahimi kalugal, dumayo tapamo karing dakal na taong ren, bayo ba kayong mipainawang ditak. Meko lang makasake king bangka at bintala king metong at tahimi kalugar. Dapat dakalaring menakit king karelang pamaglako at abaludan ng nulaminta. Inya ibat karing sablang balen, ding tao mirarapal lang mintang maglakad king direction pupunta lang dari Jesus ating alagad na. At binunala pagmiras kay Sakarela.
Kakuldas ng Yesus, sikit na laring tutong dakal ataw. May lunos siya, karela. Uling balamo to palang alang pastol. Miyaliwang bagay, ing tiro ng Yesus, karela. Kapatating may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ng igpang paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Mayaustangan po, king kasuywan. Mayaustangan, king pamaging pamuntok, king miyariwang paralan. We are all called to be leaders. Pota naman sabihin, Pader, ala na ako mang ilig kayang politika. Ako na muring maging officer, kaya kaming organisasyon. Naman bisang mi boto. Ali, nung ika at ikang natural, alugod ka rin ka parang tao. Potang ika at ikang natural, lunos ka rin mangailangan. At panamdaman mo, den pakakalulu ading taong ating pamangailangan at makibat ka kaniti. O iteng dalan ning kasuyuan. O iteng dalan na manimuna ka king kakayap da rin aliwa. Man kailangan mi boto ka. Man kailangan mi ka maging ang opisyal. Deng tunay leader. Neng kay alalo magkayang posisyon. Gagawan damo. Itang dapat magawa. Ating meto nga pari, kanitang Paris Friske, ako kabilib kaya. Kaya mo metene po last year. Ilagyo na Father Larry Sarmiento. 65 years old ya mo po tang Matea. Kabiliban kaya po how he handled his pastoral responsibilities graciously, very easily. Paris Prisiano kalugod din parokyano na kaya pero akit may liya, mamakiliya, mamusitya mo. Anay kasaya. Inggiyawa ko po, ti ko sing estudyante kanita, kay seminaryo, ti kung tuturo kanitang subject, pastoral management. Inggiyawa ko po, part of the course, dudurot ko kareng may aluwang paring magaling, manimuna, kay karelang parokya, pastoral leadership. Tiki ko po kayong metong Father Larry Sarmiento. In-interview do rin estudyante ko kada, Father, nano po yung advice yung kay kami, nano po yung sabi yung kay kami, nung bisa kayo magpari. Nga na pong Father Larry Carela. Anya ka simple. Kaya pa magsalita, balang brusko yung magsalita. Sorry po na sinabi na yun. Loko nga na. Masakit na yung biyengeni. Yung napasakitan ka rin tao. Life is already difficult in itself. Don't make it hard to your people. Mahirap na ang buhay ngayon. Huwag mo nang gawing mas mahirap sa mga taong yung naka-assign sa iyo. Tutuya po iniya, wali po. Nung atyo ka kayong gobyerno, nung atikang pwesto, nung atikang posisyon, itam kayong pisamban, nung agyuta ng gawan mayan karela, gawan tanang mayan, tano pasakitan, o iteng kasuyuan. Itang mo gagawan mabayat, at mo gagawan mabayat, yung kaya ka sarili ka rin aliwa. Nga na pa pong Father Larry, ako kalingwan, tandanan nyo. Den tao, kalingwan din project mo. Kalingwan do rin kaya kang homily. Kalingwan do rin speeches mo. Pero eda kalingwan, nung mga nanong paranas mo, ing sarili da karela. Inglesan kaya po. People will forget your projects, your homilies and your speeches, but they will never forget how you made them feel about themselves. Mga nanong pinamdaman na rin tao kaya uli mo ming apakarine ko, uli mo mi babakulawe kay sarili ko, uli mo mila ko confidence kay sarili ko.
O uli mo, may kaswelo ko kayong pangatao ko. Uli mo, may niwala akong pasibayo kaya sarili ko. Dati yan ako man. Uli mo, may kapag-asa ko at kayong pamilya ko. Itingeda kalingwan din tao, aliwarin proyekto tamo. Aliwarin kaya katang meeting. Aliwarin kaya katang activities. Habela reta pero itang personal encounter that changes a person's perspective of themselves. Atin po may itong libro, sinulat niya pong Simon Sinek. Yung title na po ng libro, Leaders Eat Last. Then kanong tunay leader, mamang latawli, elam mo muna. Bala mo, ikuha ni karetang Marines, then US Marines, at ila pong kay karelang mess hall, pakanando pa rin karelang sundalos. Kaya ba de leader, makatalakad la, kabang mamangal na rin sundalos daw. Kaya lidang mengan de sundalos, deng officer, kantala pamangan. Leaders eat last. That is their culture. At po meto ka kapitan, yung lagyo na Captain William Swenson. At yula po Afghanistan. Gera po ka rin. At kabira, tinangbangan dala po rin kalabad daw. They were ambush. May ambush na po. Ano po karakal deng mete kare sundalos, dakala naman deng may nga baril, may nga sugatan. Ini po karelang kapitan, may kwaya kayang video nitang meto nga doktor, ang makailakopter para rescue dala po rin dening may nga baril, ang po may nga mate. Titipaya po yung helicopter, makaltoy kayang video, kitang helmet na nitang doktor, mag-rescue. Ikit din po yung kapitan da, Captain William, bubuat niya po yung metong kareng may baril. At second niya po kayong helicopter. Bayuno po likwan de kayang sundalos. Inumano po buntok. Bala mo yung metong katatang. Potang mako na itatang mo magobra niya. Umano ako buntok. Kaya ba't nung inuma rin ng sundalos na kayong buntok, migbalik niya po kayong gera. He was awarded Congressional Medal of Honor kanitang minuli Amerika. Nukay niya po maging tunay leader, ikip Captain William. Itang makibarilan niya, matapang niya, masikan niya, pero pepakita ka rin ng yang Marines la po, magyera la po. Itang kayang lugod at tutu, kareng kayang sasakupan, ita yung karelang kilalanan. A good leader gives rest to the restless. In tunay leader, papagpainawan na rin alang kapainawan. Linya po yung ebanghelyo, apansina na lang Jesus, din kayang disipulo, ano kapagal, tinurula, may narala, may palako lang demonyo, at sabi na, tara, magpainawa tapa saguli, kayang tahimi kalugal. Uling din tawa, no, karakal, no, makapangan, kayang dakal na rin tao. O iting tunay leader. A good leader is not a source of restlessness, stress, distress, or anguish. A good leader makes his people feel safe, confident, not threatened. Potang tunay kang leader, den tao, sisikan lalupot ang atsuka, lang mga takutan. Warin tang mga latita mo, potang datang noreng leader, nakatakatakot. Shh, ako mangye. At tunay teacher, ako mangye. Ako mangye, datang na supervisor, datang na supervisor, hoy, maglinis na kayo. Ako mangye. Lalo na, dati pa yung regional director. Ako mangye, dati yung director. Bala mo, itang kakatakutan da katamo, makalunglos si tayo, wari po. Eko pumimwane, ikayo man kay, gagawan nyo kayong pamatakot, kaming pari. Eka mangye, kunyari mo yung apo mo kikiyak kayo, kaya yung apo malukot siya, tsukopi samban. O kaya, munta ko kaya kayo. Eka mangye, datang na ipader ka niya, no? Sige, pangamangye, datang na ipader. Pamatakot siya kami. Puta siyempre, datang na ipader, masaya ipader. Akit na yung apo mo, kumusta na ka baby? Yeah! Hindi katakotin nga po. O bakit? Kasi po, alaki pa man, gewa yun na kayong pamakatakot eh. O makanano mo po nga pakiting lugod mi kare nga po yun. Makanano mo nga pakiting kaya kaming pangapari, kasuyuan para karela. Nung gagawan yung makatakot at pamatakot din pari.
Jesus naman po makatakot. Pota nga kahit de Jesus sa saganande, de iwasan. Pota nga kahit de Jesus latatakot. Ausan de, Ginoo. Bisa ko mipaldan. Ginoo yung anak ko, masakit yun. Jesus, a good leader, have the compassionate heart of a shepherd, whose heart was moved at the sight of people scattered and disordered and disoriented. He becomes restless himself when his people are without a common goal and direction. When he felt they were lost and they suffered from fear and anxiety, and he said, they are like sheep without a shepherd. Ay rugo, lupa lang tupang, alang pastol. Nung naganakaya po itang Salmo 23, akit ka rin nung nanuyang klaseng mani muna Jesus. De kakatakutan nung magpasikan niya lug. Basan kaya po itang Salmo 23. Mas baluya po ini kay English, ampong Kapampangan. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. Ang yang maglakad ko, keng ilang ning dalumdum, ko mitakutan, uring kayabe dako. Pumaya pita, ikayong tatang, kabud na kayo kakatakutan deng anak yo? O sisikan lalupot ang atsu kayo? O masaya lapot ang atsu kayo? O they feel confident and safe because you are around? At ko po kakaluguran, itatang na po magobrayang munisipyo. Iyamong ating motor kayong baryuda. Potang daratang na itang motor na daramdaman may siguradong itatang data. Deng anak na ano katakot kan tatada. Uling mana sakit at mga paldo at mga gulisakan. Bali po potang nga nanitang kaluguran ko. Among potang damdaman min yung motor ng tatang ko. Pauli niya. Kaya batatig yung kakyalong. Kaya kaming bale. Paulian minalo. Muli na kayo. Datang na itatang mi. Makon ako ken. Tukon ng tanay, tatapa mamyalong. Kaya bati kami, sa likot na kaya kanita, yamong. Lungub na kaya kareng kwarto, magkulubot kami. Kasi tatakot kami. Kasi daratang na itatang ko. Mga kalunos na po. Ito, impa maging tata, kabud na kakatakutan deng anak mo. Mo manapal tong kaluguran mo la. Daman-daramdaman, impa magmanano mo karela. Because a good leader grooms fellow leaders. A good leader begets a good leader. Enabling and empowering, mentoring the following, the younger, under formation. Anyapin po, anak ulaga, potang leader ka, at ikang babait, asusunod kaya ka. Kung wala ka retang leader, ano ka biyas na, nila mong biyasa. Makalunos nung yung leader, yan ang leader, kabat potang alane, alang mitagan. Nga napen, the success is about the successors. In kaya kang tagumpe, tungkol ya ka susunod kaya ka. Kaya ka, ninong maninundu, kimbiyayin pamilyayo. Ninong magmana, kimpipagalan mo. Succeed, something that someone follows, the opposite of nothing follows. Aga na kaya Juan Bautista, leader Juan Bautista. Talato kay Jesus, pabinyagya kaya. Pero sabi na, I must decrease and He must increase. Ing daratang, mas maulagaya kaysa akan ako. Ako binyagan na kong danum. Binyagan na kayo kingapi ng Espiritu Santo. Iti, ing kaya katang kayausan. Manano sanang denganak yu. Lato turong taging talatoki. Ituruyo lang maging leader. King kayapan. King kasuyuan. Deng kapatad, deng atsi. Luguran doreng wali. Deng biasa, turu doreng biasa. Deng masikan, ang tabayanan doreng may na. Deng atin, deng doreng ala. Iting turuyo kareng anak yu. Itang biasa lakabut pag maragulda. O masikan la lalatsan doreng may na. O biasa la. Pamakarine doreng biasa. O itang mong banal, mapanyimba. Lalong talang mababa, deng makasimba. Idakita mo yung grasya tamo. Anyapin po, misan, kanitang minunang panahon, ala pa pong gobyerno,
ala pang pisamban, ala pang eskwela, ala pang institusyon. Ingaws da prehistoric times. Den tao makatok ng lakareng bundok, makatok ng lakareng king kagubatan. Nino po'y leader da? Mag-eleksyon la, nino leader? Ninong biyasa? Ning masikan, nali. Ing leader da, natural yamo. At ing leader da, in the prehistoric tribal leadership, in the midst of the wild and forest, the tribal head protects and keeps his people safe from the wild animals, from the attacks of the tribes, other tribes, and the rough movements of nature. In talaga leader ka no, Karela, iyapinitang makatutod kang manyaman po at tsula. Siyempre, atsuko kayong gubat. Makatakot, matutod ka, ba't bigla da ko luban lewon ka nandoreng anak mo? O kaya matutod ko kayong gubat at igubingan, lumubla, panuktukan da kayo. O kaya rin aluan tribu, lusuban da kayo. O kaya biglang masika na uran, mga babad taking albog, o manasakit tamo ka rin tanapan. Alipo, deng tunay leader ka no po tanga tsula, manyaman latudtud deng sasakupan da. Uling baluda, elampi paboren, at baluda, ating lilingap Karela. And they are surrounded by younger leaders, growing and learning, honing their capabilities. Iti ingkaya katang maya pabalita, mayaws ka kapatad, maging leader, maging talapamuna, king lugut at kasuywan, kareng kaparatang tao. Gamitan tayo iti, etasa sayangan, ituruyo iti, kareng anak yu, kilagyo ng igpaampo ng anak, panin ba ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Pasyag tapo, ingkaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, sigpang bayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublidang miering mete, at king bie alananga. Amen. In Diyos at inyang malunusan na puso, inya manalangin takeyang mitmong kapanaligan, ngatangan sumabi, pakaluluan me, ingkaya kang balayan o Ginu. Pakaluluan me, ingkaya kang balayan o Ginu. Ginu, pakaluluan me, ingkaya kang iglesia, tipunan meng pasibayo, ing misalbag mong kawan, at pagkaluban meng tapat, apastul, ipanalangin mi kaya ka o Ginu. Pakaluluan me, ingkaya kang balayan o Ginu. Ginu, pakaluluan mo ring pamuntok ding bansa, emo paintulutan king ing katakawan o kasakiman upaya, yang mantabi ka ring nune ipamingwadala, ring mipasakitan at mipaimburisan, ipanalangin mi keka o Ginu. Pakaluluan me, ingkaya kang balayan o Ginu. Ginu, pakaluluan mo ring alang akarapat at mayna, maging malapit ingkaya kang lugod at sawop ka ring masakit at ating ketuan, ding mebalu at ulila, ding ala ng pag-asa at atsuking bingit ning kamatayan, ipanalangin mi keka o Ginu. Pakaluluan me, ingkaya kang balayan o Ginu. Ginu, pakaluluan mo ring sablang pakamalan mong meyangon na biye, king kasalpantayanan at kapanayan keka, bustan mong makirake nala, king kagana paning biye mo, ipanalangin mi keka o Ginu. Ginu, pakaluluan me, ingkaya kang balayan o Ginu. Ginu, pakaluluan mo kami ike nganggang makatipon keti at magmasusi kaniting banal apamangan kayabe mo. Ipayabot mong makapakirake kami, king kaya kang lunus karinganggang mangailangan kaniti, ipanalangin mi keka o Ginu. Pakaluluan me, ingkaya kang balayan o Ginu. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan.
Meto kang Diyos sa malingap, kimpamangailangan at tulang ng tao. Bustan mong espiritu mo, dinanda kang pusong malunusan, kalupan ng puso ng Yesus sa anak mo, ang mabibiye, kambe mo, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talakad tamo po. Manalain kayo kapatad, bandating katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatan dareting ain, adaralami king harapan mo, ban parangalanda ka, idalada ke sana ilapit king kaligtasan. Tanggapan me, iting ganap a sakripisyong binyemo kay kami, papagbanalan me, antimonong makanano meng, pepagbanalan amisan, king sakripisyo ng Abel, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka, yat antimuring, nayo reng pusuyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayo in Diyos a ginuta mo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos nga langang at lubos mayupaya. At syuke ka, ingke kaming biye, pamingimot at pangatao. Kim pami biye mi aldoldo, darasan mi ingke kang lugod. King lugod mong tenam, king meto, yatu. Binyeme, kaya kang anak, ating banal espiritu, bilang mumunang bungang babiye garansya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita, kang beding sa blangkoro, ringangel ka rin banwa, dararit mi kaya kang ligaya, lain makyabeng, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta.
Tunay ka pinbanaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalam pabanalan mo sana rin ngayon kay Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya ni ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan. Kingwaning tinapet pepasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyene ka rin kayo disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis, pasibayan pasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayo disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ting anakong daya, ing daya nimbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao bat keta mi patawanan la rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Talakad tama. Pasyag taya ing misteryo ni kasalpantayanan. Inyang yan igaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon me kaya kayong tinapen imbiat kalis ng kaligtasan. Lain mo yung pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kami nga sanang misulusulo king katao na daya ng Kristo. Tipuna na kami tigmedong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, isang iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganapi king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari at ding hanggang kapatid ming malugod na susuyo, magmasabal, sasaup king kay kaming pisamban, king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king kay kaming parokya, kay king Banala Cruz. Ganakan mula naman ni kapatid ming Pepay Nawan at manenayang subling me, ading sablang mayang abie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat maggamit king biya langanga. Ban kaya ng Maria, Birhen indunin Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo. At inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutuka, gumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katangan.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan king kakang pakalulu parati king mikabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami. Kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya aming kasalanan, nunelawan mo ikasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, pamayapan mo ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, kikalanganga. Amen. Ing lugod at ing kapayapan ng Ginoo yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Pakitapot pasyag, mikakametong tamong king lugod at kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus, sa milalako, king kasalanan na ninyato, nuwan laring mayaos, king apuna na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan sa sakramento. Kaluguranda ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapanda ka. Dapat pauli na ning ening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari atsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ng sarili ko, kaya ka. E mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Katawan ng Kristo. 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 Katawan ng Kristo.
Orasyo Imperata. O mapamakалuluang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya kakaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19 na migdalang dakal na kasakitan kaya kami. At may kamatena karinda kalatao. Adwan mi ngeni kaya kayong baligdan mo kami. Mit mong lugod. Yetchat me kaya kami. Ing mapagluwalo mong gamat. Ating takot miking sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mit pasulungan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin milaretang mamuntukan king pambansa at lokal para king kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo ing sabladang pamagkapilit ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaretang doktor, deng narsis, ading sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo lang karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan na kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling daking sarili ra, kim pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyawa, kaditing sakit. Panalangin mi laretang miyawa na, kumayaplasan ng malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap daring sabla. Ban makasaop kami, karetang mangailangan na pakakalulo. Mananon na sanang paudining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mi kabyus kaming alang kasasagkulan kaniting kris at layon tarian mo kami, king pami bayo pilubluban at kabanalan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, Hinduning Kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O mapamakalulong igpa, dinanda kesa ng bayong parasan, deting misteryo ni kekang lugod. Yatad na kami king meto nga bayong biye keka, at iturumo ke king malugod na kasuyuan karing aliwa. Itiyadon may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natiliya ke kayungan. At kaya ko, At antimurin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyon ng igpa, hampon ng anak, hampon ng banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaw niya, umeta mong manimuna, kayong kasuyuan, at lugod ka rin kaparang tao. Salamat, King Diyos.